le pi iwe pe iwe kene kesni teng biang ya kejingkran Jepang kebalang ke Bible buat kumno Katolik bagi Protestan kisatu ya kejinglong balang ingin sedang ya kene keba yetu api kekapang kata kalong kebalang kedai kejingken lumlang bom yui jong baro kirungnya pasisya dari kapang Jadi Protestan yang kajing sengutu ba kebalang balong kawai pasisya pakadai banlong kakenhun balak ban yui ada ke dustur bakla jong Hebrew ane ha paring yang the notion that the one true church must be a visible institution is a false tradition of men. Kejubab ya kani kejing ong kalong ka Bible ka hikay yang iba kabalang kalong kakenhun kabala ban yui. Ang mesisin ka Bible ka hikay yang i kabalang kalong kakenhun kabala ban yui. Bala ban itu da kijing pensisa na ka history jong kijing hikay di apostol kabam ju gelak. Kalong kapasisa bagi Katolik kinyai hakabalang bom yui hakwe kaliang. Takamut kamet bamayan jong ukris. Nibat ba baro ki Kristan ki balaya baptisma agar teng pa padukun pad umen sim bakui. Dilong kebenta jong kebalang hakta kaliang. Kata kajing long hakamet bamayan jong ukris. Walada kamlong janai. Henry nang ni nakapasim ya kani kamut ba en omla bandonru akan hun jong kirungai baya ki khot jong ka la ban ong tikna bagi dei jong kebalang basisa jong Kris haba u Jisu berkejing thok bakoi keren capang kebalang balong barabor ya kata kepala ban yoi ban kata kebati kena kepadon ha kepertei bat haka imlang jong kirungai Gospel ku Matius nong pesan kat khatsa du khandriu ta thok kumne philong kajing sai jong kepertei omla ban buri ya kanong ba balatei alor ulum omdon ubathang ya kasyarak badbu ya ka hapo perha Andrei ubu ya ka alor ding peniyeng syarak kenang bakan ai jing sai ya baro apo yi kumju to ai bakai jing sai jong pi kan ting sai hakmat Hebrew makin dup yoi ya ki kamba bhai jong pi makin dup pendon buram ya pa peneng jong pi nata na gospel ke Matius ru khat pra khat san khat niau ongkum ne lada uhan para jong pi ule bomde pi le sneng ya u are tole jar tang para mapi ada usha skor ya pi kilapan bahaya henmen para andre lada tre ngap ya pi to yalam uwe ne arngut briu lembat pi ba kasaki jongki ar ne laingut kan Kristan ya ke jikno jongki andre ada tre ngap ya ki te ya tu ya kakam baro ha kapalang palada ngap ya kabalang ru le ya ya gentil ne unong krang kajena ya ningi ya kata jinglong balang jong teki briu khot jong kane kabalang dan kibriu bangila banu ngila ban kata omde tang kata ka bomla banu teki jinglong balang yang ni kini jing thok bokoi yang ni kini kitien jong Jisu hakini khot jong kane gospel ko Matius peni sai kedar bha ya kata jing pensisa omde kata kambi kebalong jinglong dekat jong kebalang ukris kebalong tang ke jing maya le ne ke mayan kebalong mystical re kalong ru ke ba ngila ban i ong mystical ni ba mayan kemut ke ba ngimla ban yo i ni ong mystical apare ni ke ba mayan yang kasi yang re
Kidon kalong ru kata jinglong balang laban i kebut ni iwe ya iwe ni laban i khot chong kene kepalang nang ta sakasiti bani kong Paulus berkuat sya Timotius long pelai khot khatsan kong kayeng kasem ublay kata kemut hapo kepalang jong ublay beim isngau kayeng kasem ublay kata kemut hapo kepalang jong ublay beim kebalong rigid bat kakut yada ya kajing sisa mana balong rigid mana balong kut jingada ya kajing sisa kapalang kayeng kasem ublay kapalang kebalong rigid bat kakut yada kut yada ya kut yada ya kajing sisa the wall and the bulwark of truth ong ya kepalang ini ni siapa ditibin kong sa Timotius si jong Paulus ya Timotius ong balai khatsan don katok ani ki Kristan ki berkat ba Paulus apostol ulong uwe unong pahara uwe briu ubam dei ubenta jong kano kebalang re ubalong marwe bayat marwe dari lera umle marwe ru susim tang ki jingrap jong katok ani ki parlok ki jong bat ba udang yalap ba penpriang ya ke gospel marwe ka Bible pade kaya tu kumno Paulus uhap hapo ka jing penyai ka jing aibor jong ka kenhun palang deni ka taka institutional church uru wala ulong apostol uba la tho ya bun ki jing tho ha jutang wat mai ni pe ha jutang wat mai ni sem ubun ki jing tho ki di jong Ndrei wala kata ula hapo kabor ikhtiar sensyar. He was under authority. Kata authority, kata kabor sensyar pau uhapan pendem. Ipek na kam yang ka apostol nong ka bakat lai kat iwe rusau. Ha kabalang kebaha Antiok. Adon kato kanengut kinong ya tulu papat kinong hikai. Barnabas Simeon balakot Bayong, Lucius Nakirini, Manen, Uba la pensan penerangba, bat Herod Tetrak, bat Saulus. Kadba kidang le ya kanyam perkom ya utrai, bat kijing sya jing it, mensim bukut ulaong haki. To penkerpang, nakapan tajonga ya Barnabas bat Saulus. Bakin le ya kakam kaba la ngalamang nakapanta jongki ila sya jingit bat kila duai ila bu ya kiki halor jongki nangta kila phano yaki kirma hone mana bukti put don ki pakam halor ibala ban bukti halor jongno kamu kita kiri kiba de halor don kabor ikhtiar ke pakam halor Paulus hang ni uhap hapo jeng kita kiba halor. Kila sya jengit bat kila duai. Kila bu ialah ki halor jengki. Nangta kila phano yaki. Barnabas beru Saulus namar bala pha yaki da umen simbo kui. Kila lej kiar sya Seleucia bat kila syong ling. Nangta jadu kadelenong Cyprus. Nangta sakui pat kajing thok kebadai na kasiti jong Paulus hi jaki nong kalatial nong iway pat pabakat kendai. Lai senam hadin kata ngalalej sa Jerusalem banyo jing tip na Petrus bat ngalasa bat kat sansi. Baik, ang ni nakasentur jong Paulus hi ni asngaw wa mu uhap hapo jong Petrus. Ang ni i ngejilong klik jong Petrus. Wangi ni dakabangi syam ni kepala thok kajen thok bakut na ke Bible o Petrus long klik jong kepala hang ni i na kasentur jong na kajen thok hi jong Paulus apostol ba
une u Paulus wang syai latip kum Saulus unta uong laisnem hadin kata ngala lej sa Jerusalem ban yo jing tip na u Petrus ban ngala sabat u katsat singi ngam semia kendu ya kino kiwe pat ki apostol lain na u Jacob u para jong utrai kemud kabor ba u Jesu ai hau Petrus mo u marwe udan ne kene kabor ke ikhtiar kapana u Jesu Dide nak kene kadau hang ni latho ngam semia kendu ya kino kiwe pat ki apostol ai tang yu Jacob para jong utrai hakajing sisya Paulus ulangai baka kam apostol jung kami baik nak ikhtiar jingpa lane authoritative commission ba ulaya priang nak kerdan sensar balang kumangal ong mentang lane ong hierarchy idon ka hierarchy don ubah halordu bakam hapo tangi ong hierarchy bagi kerdan sensar kata sakwe pat ka lenong na ka nekeju ka siti sagi Galatia kalong ka baar ka kendai ka kumni u Jacob u Kephas mut u Petrus bat u Yohanes ya kibala nyau kirijit bakensai ila itu u blay ula ai hanga kane ka kam ka bakerpang ban itu ba kiti dekat pok kabalang kadai keba ublay ulamang ulapu di bendon ban itu di bendon kabor ban itu kata kabor jeng ublay kadai nak kena kadau hang ni atau syai bah hang ni u Jacob u Kephas ban u Yohanes yakibala nyau irijit kensai itu ublay la ai hanga kane ka kam ka pakerpang kumta keliakan jut keti bat nga bat u Barnabas u paranong tre mila menjur ba mangi ngetre hapedeng ki jentel maki pat hapedeng hiju ini kalau kau syai bah ndrei protestan len ki protestan kintang wo ni abiang kinong ndrei ikin jung jisuhi ikidau baka balang kalong ningkong pada kapade kapom la ban yoi kapom syam la te da kicintei barenti jong ka kenhun lene paringyong denominational structures mungkin uksa atau kamdei ba ka parsi jong kilang brot bat unong apsarai iba itu iwe pat kapeni baka balang kalong kamet bamayan mystical wakentup ya kibala jit bat ya kibala yo laikim ikijubab ya kene galong namar kajen to bakoi kebatairu ya kitu kibai sapar kajing laikim ini ki reprobate manong ki langbrot mang siapa kasam nyu pusau dekat iwe wala kedau ya kitu kilang brot kibala sakma wala siam aka sam sispakat kendai pat sispa nyu punriu bahkan ni kajing ong kapenya day bat ki Israel mungkin ni jing ong sepang kita kilang brot ba la sakma ba la ino jingye ni siam maka jinga tu lupa yung Ezekiel ka lenong balai pusau kot ar bulai atau kot kat lai kot ar bulai kot lai pau bat hoidru ya barok kibriu kita kilang brot ba ong ang kajin sa bokoi ka teuru ya barok kibriu ang nong isiam kata kita isaya no lupa long sar pulai kot riu brot ki pang ha ka Bible kepakan sapang lang brot kin lang brot ka teu ya barok kibriu bat kamta me ka teu ya ki Israel bakilong ikun ki jongple ki kibriu barok kai kidei kilang brot kidei ki kun jongple re hakajin top bokoi isiam bakane ka teu kamta me ya ki Israel re kam semut lupa bandon kabalang balak ban yoi hamtam namar ya kabalang lapen i sekedar hak ka Bible di kata di jumpa tai pesai
pang katai jing ong ba kabalang kadai ka bomla pan i ka mystical kamder kata ka ba idon ki ba ngila pan yu i ka kata ka balang kane ka balang kine ka balang ada ka bible labu ratho rakdau yakine baro parteli mo ka balang the mystical body of Christ but the visible body of Christ itu kani kan yarap harai berpensai yang jumut berkat jumpi tidon kitu ba tempat sengap haduk kani kapor dengan ong yapi pin sengap nadu bersedang pi sengap nadu bersedang pin sesuatu bad kani kejing batai ka long kamtam baing pensai susu ya kejumut lada ngidei i Katolik mo pinang yo jing sai susu lada pimde Katolik Pimdei Katolik makanaru buat ada pisngap ya kini kijing batai pada kini kisaki ba ngalawan rak sapi lembai jang kini kijing tok na ka Bible na kin jung blai kan yarap pan pensai om dei mangaba ba pensai dei kede ek ba ngi siam hi hapo ka Bible ba pensai ing su wan rak sapi tong ba jong i itu ki ba batai ya kini ke jing sisa bodon hak Bible balik ba ngim da sungu thu ba pangin pet manta ba na pangin dup sungu thu so sap ya kane ka jing batai ba ngalawan ra sapi ng ba jong kane ka video ba ngal IFP to try untuk kuyepi iwe